Kitabu hiki cha Ufunuo kinazungumzia mambo ya siku za mwisho, ambazo ndio hizi siku za mwisho tulizo nazo. Na kama nilivyotangulia kuzungumza na wewe, kwamba Biblia inasema ya kwamba watu watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Na huo ndio wakati tulionao. Watu watapenda mambo yao kuliko kumpenda Mungu. Watu watapenda vitu vyao kuliko kumpenda Mungu. Amen. Watu watapenda kazi za mikono yao zifanikiwe kuliko kupenda neno. Amen. Lakini ipo siku ambayo Biblia inasema mtalitafuta neno